ก็จะเนี่ยเราเทียถินตัวเด็กส่งอินจะฝ่ายจะไปเลยไปกูเลยจะน่าชวนอินตัวเป็กป่วยหมดตักไหมมีปลาเลยไม่เชี่ยตาหน้าป่วยหมดการเครียดเงยจีก็รู้สึกโดนนะจะมีเจอปุ่มปุยกันสร์ตีเล่จะโดดกันสร์ตีตรงจางเฮียนี่เฮอินเดียมาเฮียนินมิโซรัมกันลาร์น่าจูกันสร์ตำนับเบอร์ที่กันนี่อ่ะลุงเชียทักคุบไม่อ่ะเดี๋ยวละมาชวนอินไม่รอซื้อเดี๋ยวละมาชวนอินเล่ awareness กันนี่ท่า investigation เตกันติดท่ากัน diagnose นะสัตวางตัวอันนี้ไม่เที่ยที่ชวนอินกันสร์เราเฮียนินปุ่มปุยกันสร์เฮมิโซรามาชวนมีภาษีงากันสร์ตั้มเบอร์อันนี้กันสร์กันที่ตั้มนะฉันเบอร์ปอันนี้อ่ะที่ชวนอินไม่เชื่อรอชวนอินจวบกันสรินอดุตันีจวบกันสร์อันนี้ไม่ใช่กันสร์ตั้มเบอร์ชวนอินเนี่ยให้มันเนี่ยข้างก็สวยตัวกันไลฟ์สปันกันไลฟ์expectancy กันตี average กันดำหุ่นชุ่งอังเฮไม่ใช่เฮียนกุมสมศรีปฐุม 0.8 เวลหินฮีอ่ะกุมสมศรีปฐุมเซตัดดิจูมีปาฮีกันดำเรย์โลโซกะกุมสมปริยัตกุมสมรูปริยัต 0.3 เวลฮีกันดำ average life expectancy อันนี้ที่ชวนอินเนี่ยเอ็งเตียงเงปุ่มปุยเละจะโดดกันสร์เฮอโลลันชัวทินตีอามาสายกันสวยงะเอ็งเตียงเงโลลันชัวทินปุ่มปุยกันสร์เละจะโดดกันสร์เฮอาการสวยกบเดอุไม่งะฉันจูปุ่มปุยเละจะโดดอุสฟกัสกันตีเฮไอ้ซมาเฮตาโจกันเอ็นโดดตาตะจวนปุ่มปุยเราลูตาไอ้ซมาฟังยิมอาฉันเละฟังอังเตอาศัยเนี่ยซิมตมาลูลันชัวดานเตไอ้เวนดานที่พอฮีไอ้นั่นเดี๋ยวฟิกฟังยิมจานไอ้ยังการสวยชัวการสวยกบเดียวไม่โดนนะที่ชวนอินเดียตีไรชวนให้กันสารพิมพ์ไม่เฮตั้มตะกี้อันนั่นเลมหรอวะเรียกชัวฮาระปุ่มปุยกันสารที่พอฮีกันเรียกชัวไม่วิจารณ์มีตั้มแต่กันเรียกชัวไม่วิจารณ์อินอาลูแอดวานซ์อาลูเลสเตสเลชินโตมายะอาเทนไปเจอตาปุ่มปุยให้ไลฟ์เวลาให้รู้อาลูทุลเฮียนินกันนั่นเรียกชัวก็เดี๋ยวเจ้าไม่ชีนะเจ้าว่าชวนอินให้เฮกันเรียกจีนง่ายครบไหมชวนอินสัญญาณซิมตมลาเดียวจบขนาดจวนลวกชั่วอังเตียนลมตาตินอันนั้นจวนลวกเตปอลมชีนะอาจารย์จวนอินลวกอาเฮียนินเตลมาอะไรเดียวเล็กต่อไปจวนลวกอาเฮียนทีเตอารมณ์ปวดชีนนี่ติจวนจะเตปอลตุยเราชีนปกะตินทิลเตลมเตปหันตาเสลาเงี้ยนี่ปุ่มฮีfeeling of fullness อันเตียงั้นนี่ปวดจูนนะอินเทียนนะให้โตจูนปุ่มปุยโตจูนขัดจูนอ่างอินเทียนนั่นที่ข้าเราออกมาโจตำรวจโปคานินที่นั่นที่น่าจวนินฮาร์ดบาร์กันเตียให้ปุ่มปุยเราทีบอันนั้นวังมาอ่ะที่นั่นจู่เราจวน digestion ที่พอฮีอาลูทะลุนี่ indigestion เต็นเลยตาอ่ะที่จวนินปุ่มนวมเราทุ่มอังที่พอข้าอารมณ์นินจันนั่นที่ข้าอันนี้เทตานี่ปุ่มนวมเราทุ่มอังที่ข้าที่นั่นที่น่าจวนินให้ทิลหันเล่มอังฮีทิลเล่มที่อาลูฮาระอาลูเขียมชีนะอาจารย์จวนินอาหารไม่ปากอาขานินเตมาลูอัดวันเด็กพิจวนินอาลูนาอ่ะที่จวนอาจารย์จวนินอันทิลที่ข้าให้อาศิษย์ริการ์ที่ส่วนที่อันรถอิรชวกชินตานี่ที่นั่นที่น่าจวนินโอ้ที่ข้ารู้ลอยเทตบุกให้จะโดนกันสระที่ไปจวนอย่างจู่ที่จวนินอมเวลเฮงไลท์พอฮีอาลูนาอ่ะอาลูสะหุดเทเวตาอ่ะทินอาเทงอาจวนินที่พอข้าอาลูดุมเทตานี่ปุ่มปุยอัลสระข้าอาลูทีเอโมเต็นจะโดนกันสระข้าอาลูทีเอโมข้างข้าจอยเฮตาปุ่มมาฉุกท้ารีลาฉุกท้ารีลเตียรีลปุยเตียงขานินอาลูแทงจวนอาลูดุมตาที่จวนดุมมังที่พอขานินอาลูเทตาปกะ
ti chuanin tlema zoi in zoi te lo tui lo kha chuanin an ri na te po kha ri na te po hi a lo tla niam tial mai thin ta ni ri na te po kha lo niam thei ta an lo cher thei ta boka tin na tlang pui thu in kuma hianin kum upalampang kum somruk chunglampang hi an ni tlang pui ta kum somruk chunglampang te tin na thena chuanin hey overweight ang chi rid lutuk obese kan ti thau lutuk te hianin an lo an vei du big ta tin advance deu rik a pe chuan a lo rei deu a pe chuanin hey puma chenga soi tong khan kan riat chhuat then ke pe chu a lo puk to mai ni ka ta chuan advance le to ti na dia he ta lo bok thu ta tin helai a hmong helai chung vela te hianin bok te alom ta supra khai vai ku kan tia medical trauma chuan he te anga lim not be a te khanin alo secondary deposit te khalom ta a bok te po kha alo om thei ta ani tiang chuanin a sign and symptom chu khatiang kha atla pui chu lo ni ta ti chuanin nia a chan lewang kha han sei don ta ni la a chan lewang tam tak sui chuanin nia kan dietary habit kan lifestyle hi ani mizo zinga hian chuan kan lifestyle hi chuta chuanin kan thil hi apoi mo khop mai mizo ti chu zial kan zutam ta vailo zial ya kai no isada kan ti te khaini kan ti te khang zong kan oral cancer mai pa ka chu do te pum pui thleng hianin cancer ngani thlen tu poi mo tak kha an ni chho ta veka atot le chuanin hei zu kan ting chi alcohol te hi chuap chu do cancer te tem pum pui cancer te hi zu wang hianin tam tak chu lom ni zo hoi zo lo pum pui lo ti chia lo ti lo nga a lo ti pila te khan zo zo pan kha lo siam ta so wa chuan zu in tam ho hian om du bik ta tin chu la chuan hei rep kan ti hi thil rep sa rep kan ti te chu me rep beloi rep an tam rep dol rep kan ti rep ang chi khrim hei me khuwa kan rep ang chi khrim carcinogenic cancer siam tu carcinogen kan ti chi kha cancer khen thei tu ani hei smoke kan ti me khu lampangina eng lo re kho kha lo ni ta tin chu lo chuan chi alutuk salted food kan ti ta alutuk thil alutuk ang chi ang te tin pickle kan tiang chi mo kha tiang chi te po kha lo ni vek tamaya tin chu lo chuan in hei ke ni na kan han du fermented ang chi thil lampang bekang te po nianga tin hei sa te po nianga tin hei ching al tuk kan tiang chi te po hi kan pum pui te kan chu do te kan san then san kha ningei tura ngai kha ani bok ta ni tiang chuan kan nei le in hianin omje thui tak anei ta chuan a dot le chuan khan se kan soi to nge ni thau lu tuk kan tiang chi te obese kan tiang chi kha tiang chi thau lu tuk ang chi te overweight kan tiang chi te po khanin pumpui cancer chu dol cancer te po kha an nei du bik ta chuan chu ba ka chuanin nia nge ni kan nei le in mai ba ka khanin hei thil nge ni kan han tia chuanin thai na khring kan ting chi te fruits kan ting chi te he ho kan e tlem ta lutuk boka khanin pumpui cancer te po kha aron cause ve theita ani tin nia kum te kha kan han ti ta kuma khain bik takin kum somruk chunglam pang khanin an ve du bik ti te po kha kan riat atha khop maya tin mi zo te hi genetic kan tiang kan nga em te po hi an han zit na chuanin in tha chon thei thil te po hi ani mai o mengo ti te po hi ngai tua na chon om ta genetic lampang he mi zo te kan tam em mai
heng te kan zin lampang awa te niang em in tha chon thei thil te po hi ani mai lo mo tiang chi te po kha om thei ta ni tin pumpui ulcer rik kan tiang chi H pylori kan tiang chi enge ni kan te chu infection na wanga kha tiang en kol that lo wanga infection bacterial infection kan tia helicobacter enge ni pylori kan tiang chi H pylori kan ti kha tiang pumpui ulcer rik nei kan ti kan en kol that lo khan kan en kol dam lo khan pumpui enge ni cancer te kha aron then the ni ti kha aumani proof ani ta ni chu chu hei kan sarjian te po kan zo ta ya kha tu na karon soi ho amut ka cancer ron then tu pui mo tak ani vek ani ti kha kan han soi ho na te po kha dik vek chuan an han silta chu wa chuanin pakhana chuanin atira alang chuang mai thin si lo wa alan chuam me i chuanin alo advance to thina wangin invent na lam pangkha poi mo khop mai invent na lam pangkha poi mo ko mai awareness si poi mo ni awareness si poi mo ni mizo de cancer kan ve du le ti kan khiat put anga ya tin pumpui cancer hi mi pa hian tam hle ni ti kan khiat angai boka chu kan lifestyle kan nei le in dik lo wang ani ti kan pumanga ya ditna ka sei to khanin ai ve na chuanin vegetable lang chi thai na hring ang chi te thei te kan e tam turani adu ta chu ani ti chuanin thil rep lampang chi hrim me khua ur rep reng dengi e lo theila tin bol kan an ti saum bol kan ti te tin fermented kan ti lampang ang chi khatiang bekang khatiang ang chi te kha ang ngei lo lu tu ma se kan du le mai buk se ke la he du le ka lo ni le nga la a fe ong khop mai khang ti kha adik lo ta thil rep hi war lo ngu thil rep hi war lo tu na chuan frozen fridge te kan nei tam to he nga hian kan thai le kan thil le tu sa ang chi pe rep lo hian kan da tha thei to ni kan thai na hring te chme te pe kan da thei to tam tak chung an da thei te kan nom to ni chu wa chuan rep lampang hi war to loila a tha ni chu chuan cancer kan ve na tur tam tak hi a chan thei do na ama chu tho le ka ta ron thut khan zo zu ka tianga ronin siam khan ni te kan phia nga ya tin zu hi poimo khop la om khop maya voi le khata ron then mai lu ma se zo jan tiang pumpui kan pumpui tuam tu mucous membrane te karon te che zo ron te che zo jan tiang yen ron te che zela tiang chuanin pan ron siama kan cho do ta te esophagus kan ti te pumpui te khatiang khan ril theng po khanin cancer kha aron siam thei ta tin smoking kan ti vai lo le nghe ni akai noi rim khai ni kan ti te cigarette kan ti te vai lo ang po hianin cancer hi siam the ni kar sin ne kan ni ti kan thia thi apoi mo khop mai heng hi kan ti lo than hi tu lo tak ani hei chu ni vai lo le kai noi te tin chu lo chuanin heng ku va kan tiang chi te po hi ani vek tho maya kan he em maya he tiang kan e tam lu tuk chin nei ne kan han tia heng te pe pum ta chuanin a thalo le ni ti hi kan khiat apoi mo ta ten nia ni cha kha kan soi to engani apoi mo chuanin ke ma ni hrim po hi regular routine engani exercise kan tia ma ni taksat po hi kan uluk tur nia kan thau lu tuk tur te po hi kan in vengun tur ni mo thau lu tuk ang chi overweight ang chi te po hian he tiang nan hian ve du wang hianin kan phim khur tur ni kan in vong uluk tur ni tin routine che ka phi poi mo khop mai he sarjian te kan zo ta mizoram a chuan he nia atla pui thuin kum somli chunglam pang hi ni de vek maya ve tam tak hi
tam takera chu kum som ruk chung lam an ya tam ber chu kum som le tang kum som bu po tam takan ve ya tin kum som thum panga te point ven omani chu wa chuan mi kum som thum panga in ni cha ka soi ta ang chi sign and symptom alan chua dan kan tiang chi ang chi luak chu ti te pumpui na ti te kha karon soi zong luak chon luak tiang chi te heng lai pumpui to them thum tin choi tem te poi se khatiang chi indigestion ang chi te le khatiang heng lai pum na vung thi vung mom nuam lo khatiang chi ane ni kha chuanin kum som thum panga achin po khanin routine endoscopy nei turini voi katal routine endoscopy khatiang am phachuan endoscope khati nge turini ta chuan endoscope kha alo thani chuanin nia kum thum nuwa te chuanin ti le po thage tin symptom po nei lo ma se inrin le na nei lo ma ila kum kha kum som ri tanga kum som ru kum som ri chungnam kan ni kum som ru te kan ni to chuam endoscopy routine kan ti ngai achan chu pumpui kan sat te po kan han diagnosis chuanin advance thei tar tu ka poi khop maya hei hi endoscope han ti hian khiat thei na bernia khata khanin atema suspect de bichu biopsy te khan la ngal thei ta chu ta chuanin endoscope hi kum som le tanga kum som ruk tam phe ka chuanin routine in tu po hian compulsory in itiagu iti nge ngu endoscopy ta chuanin cancer ni mai tu te po kha kan lo thei ta nga atran tir tu te po kan thei ta nga nun na tam ta cancer wanga thi nei kam pum pel don ni hei a poi mo khop mai ke po hian ka ti ve de zeu thina mar chu endoscope han ti ala om khop ma puman na them thu ma nuam lo tu me no ma luak chua le mo de ti chu pum pui al sara te po no thina hatia endoscope pa ti chu a result kha fe ong khop maya anga le lom lo ni po ni se kha kan ta na traffic ani wangem endoscopy chu routine hianin ti thei vek ila chu kum som li tang kum som in kar hianin voi khan na chu te chuan alo thani chuanin kum thum nuwa te po han ti leila tiang chuanin he Mizoram cancer lawom taktam ber pumpui cancer la ka tang hianin tam takhichu kan him thei do ni ti a chiang le ni chuan zaina hianin ka topic he mei salampang ani lo na in azia le khabu te chuan oma mar chu mi pui hianin kan thir pe tak silo wang hianin apoi mo ma wang hianin karon soya hei tu na po hianin pumpui cancer to dot cancer hetia nge ni thok le thei to lo khatiang chi advance lutuk te po hi tam takhi han diagnose advance ka diagnose te po hi om chin apoi kho maya han diagnose zai thei to lo ni hei zong chemo ngai han ti te chu a re omani chuwa chuanin kan that lai hian kan taksa hi in ngai tuagu kan taksa hi in ngai tuangu kan thisel hei ngai poi mongu pumpui cancer lakate nge ni chodol cancer lakate mizo mitam taksu tu laka hian kan him the turin kan thisel ngai poi mo in routine endoscope te la khatiang rin le lango kanum vai ni pe chuanin doctor te pan zungila surgeon te pan zungila a trying ka hia kha zana chu kan han soi thei tok tu ni se he ka channel he in lo like ka in lo share in lo subscribe zel turin karon ngen cheu ni kalome